calorie deficit amada leitragadi weight loss sungtau hek tawroi haijineba yam ti important oiba poneba isi yaudragadi calorie deficit amada leitragadi weight loss sungtau tawroi ado ngasi gi video jidane calories habisina karino calorie deficit habisina kamai tawno calories kamai consume tawgani calories kamai burn tawgani haije ai phajana explain tawjarage ko aha boina calories se kaino khaminerje calories habise unit of energy ne ko habe yam sambilonda da habe akoina chaiba chinja kunimokse ko calories na pullaga sarakpaneba calories yauje ko masamtonda habe akoina yerum charaga ju calories yakani lafoi charaga ju calories yakani ese machang ko charaga ju calories yakani hawai mangal macha pitruka nuts ka haijine almond amakha charaga ju calories yakani ko sigi poche calories ko ko aduga akoina calories se kamana consume tawani habe matam jidana akoina calories se chasalaba adai mahi da ju lai liquid calories ka hane ko akoina hai mei ko maje calories yaw ko si jo simai thakjalak pa matam da akoje consume tawna haiba laigane ba calories consume tawdi akoina chasan ba thaksan ba sida laire ko aduga calories burn tawgi orandi makhal mari thongna leba ngasai calories consume tawgi di akoina calories yawa chinja ama or thakchan ba or chasan ba matam da calories consume tawna hare ko ado calories burn tawgi di makhal mari thongna leba ko aha boina TDEE hane ko sigi je total daily energy expenditure na akoina no da burn tawriba calories ko sida aha boina resting energy expenditure REE na ko basal metabolic rate ka jo haina mane sigi je ko sigi je na ayamba sokti akoide burn to leba 70% mukti haidi akoi body je masa matom da function tawjana ba khona matamne akoina tummaga bu leibo ro kenta tawda bi lega june akoigi calories se burn tawje ba sigi je na around 70% mo ayamba sokti sedagi ni ko tawrija aduga mathang da mo exercise taw matam da exercise activity thermogenesis ana hai ba it ana hai sigi pochina mo akoina exercise taw matam da walking ga chen matam da gym go sana matam da akoina calories burn to ba sigi jo mayamna yam boy ni ngai sigi exercise taw matam da burn to je tasengna yamde exercise taw matam da ga burn to ji de sima le ko aduga ahum su boina non exercise activity thermogenesis need ana hai ba sigi je na aino ji wa ga sumana kitang lengi ko li mayam si exercise ti ko de dran ko ai ko copy ga sumana ka ko si exercise ko de ko ai sa de ising thak boina ising thak uge ba ko ado exercise ti ko de ko adu ga ju sigi je na calories burn to ba to bodi sigi je na non exercise activity thermogenesis sai ko sima le aduga mari su boina aroi boina calories se kamai burn to ge ha ba matam da thermic effect of food ana hai ba ko thermic effect of food ha ba matam jina akoina nga sai calories consume to da lapoi cha ba matam da akoi digestion amadi to da ga dai ko yen cha ju digestion to um di da ga dai ko digestion to um matam da ju akoi calories am burn to ba sigi pochi ne ba thermic effect of food ana hai je akoi protein cha ba khwai da gi hena akoi digestion je calories burn to ko protein digest to na ko na da sima le ko ye mo do di calories consume to gi di akoi na cha san ba thaksan ba na we ma khal le ko calories burn to gi di makhal mari thongna lai re akoi body ne chumna function to jab da ma lai re exercise to da ma lai re chumna gi daily day to day activities akoi khut ka hai ba ko le ba mayam je sida burn to ba ma lai re aduga akoi na cha san le ba ga je digest to na ko na da calories je burn to re ha bi ma khange ko yare calories kamana calories kaino khange calories kamana consume to ni khange calories kamana burn to ni khange hauji ti mu calorie deficit amada lai ba ha bi je si je kamana no ha bi do ai harage ba calorie deficit amada lai ba ha bi je akoi no ma da consume to ri po che consume to ri calories kai je sedagi akoi no burn to ri calories kai je si ne henan ga da bane ba for example nang je no ma da calories se 2000 chari ha je ba nangi lapoi ka si mu yam chari me am je pula punjala wa nangi chinjak me am je punjala pa matam da 2000 calories nang je no da consume to re ba adu ga nang weight loss to ga ha ga dina sedagi hena burn to thok pam ta ga chai ba 2500 mu nang no ma gi ngasagi lambi we mari thok na lai gi do calories burn to gi si mari je punjan halaga nang 2500 calories mu no da burn to da ka tai ba sumaina nang hafta amang to khala ko matam nang weight loss to ba hora ne ba sumaina sum to le ba matam nang weight loss to ka ne ba adu ne ba calorie deficit amada lai ba haije gyan ta bra amuka har ke ko we ga maning mama long thok na ga ha ke ngasina hausi na mo akoina calories se nang calories ni no ma da nang ngasai gi nangi thermic effect of food ne ade nangi no gi day to day activities ne ade exercise to ne adu nangi body matom na function to ne si me am je lom punjala ga nang je no da 2500 calories mu burn to thoi ha je ko adu ga di nang je weight loss to ge ha ga di calorie deficit lai gi ha ga di kamai to ni ha da nang na consume to ri no da nang sa sali ba yen ade chicken breast si me am je lom punjala ga ne 2000 mu khak cha khala ko matam da ne nang ngasai gi 2500 ni ko calorie burn to di adu nang consume to ji na 2000 khatane ba adu ga do re burn to ri calories ne na khela ja nang consume to ri calories da ge sigi po che calorie deficit lai ba ko ba sumai ne hata am tum lai ko matam nang adu result u ba hora ne ba sumai sum to ro ko matam da ne nang weight loss to ka do ji si ne ba lo re ba calorie deficit am lu
ꯂꯨꯕ ꯃꯥꯟꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯁꯝꯕꯤ ꯂꯣꯟꯗꯥꯗꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯒ꯭ꯌꯥꯟꯁꯨ ꯀꯝꯄꯜꯁꯔꯤ ꯇꯥꯔꯝꯒꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯋꯥꯔꯤꯕꯨ ꯅꯪ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯅꯪ ꯅꯁꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯀꯩꯀꯥꯗꯣ ꯌꯦꯡꯊꯣꯛꯆꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯪꯒꯤ ꯀꯦꯂꯣꯔꯤꯁ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯕꯔꯟ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯅꯪ ꯄꯥꯊꯣꯛꯆꯔꯣꯕꯀꯣ ꯄꯥꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯀꯦꯂꯣꯔꯤ ꯀꯥꯜꯀꯨꯂꯦꯇꯔꯗ ꯆꯪꯉꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯪꯒꯤ ꯒꯨꯒꯜꯗ ꯆꯪꯉꯣ ꯀꯦꯂꯣꯔꯤ ꯀꯥꯜꯀꯨꯂꯦꯇꯔ ꯊꯥꯕꯤꯔꯣ ꯅꯪ ꯅꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯃꯦꯜꯂꯣ ꯑꯗꯩꯗꯤ height ꯃꯦꯜꯂꯣ weight ꯃꯦꯜꯂꯣ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯅꯪ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯀꯌꯥꯝ ꯇꯧꯏ ꯇꯧꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯦꯟꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯥꯜꯀꯨꯂꯦꯠ ꯑꯅ ꯊꯥꯕꯤꯔꯣꯕ ꯀꯥꯜꯀꯨꯂꯦꯠ ꯊꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯋꯦꯠ ꯑꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯦꯕ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯋꯦꯠ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯅꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯪ ꯋꯦꯠꯁꯦ ꯂꯦꯡꯗꯕꯤꯗ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯕꯔꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯦꯂꯣꯔꯤꯁꯤꯒ ꯆꯥꯔꯤꯕ ꯀꯦꯂꯣꯔꯤꯁꯤꯒ ꯀꯟꯖꯨꯝ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯋꯦꯠ ꯂꯦꯡꯉꯔꯣꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯍꯟꯊꯅ ꯆꯥꯕꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯅꯪꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯦꯂꯣꯔꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯅꯦꯟꯁꯇꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯅꯦ 500 ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯊꯔꯒ 500 ꯀꯦꯂꯣꯔꯤꯁꯃꯨꯛ ꯍꯟꯊꯔꯒ ꯆꯥꯕꯤꯔꯣꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯪ ꯀꯦꯂꯣꯔꯤ ꯗꯦꯐꯤꯁꯤꯠ ꯑꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯪ ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯃꯈꯛ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯔꯣ ꯑꯗꯨ ꯅꯪ ꯔꯤꯖꯜ ꯎꯔꯛꯑꯅꯦꯕ ꯅꯪ 2500ꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯄꯤꯁꯜꯂꯛꯀꯦꯀꯣ 2500 ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯕꯔꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ 2000 ꯆꯥꯕꯤꯔꯁꯦꯕꯀꯣ ꯅꯪꯁꯦ 2000 ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪ ꯋꯦꯠ ꯂꯣꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯅꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ 2000ꯁꯦ ꯅꯪꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯀꯦꯂꯣꯔꯤꯁ ꯕꯔꯟ ꯇꯧꯅꯕꯗꯤ ꯅꯪ ꯋꯦꯠ ꯄꯥꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯀꯦꯂꯣꯔꯤꯁ ꯀꯟꯖꯨꯝ ꯇꯧꯅꯕ ꯆꯥꯛ ꯂꯐꯣꯏ ꯌꯦꯔꯨꯝ ꯁꯪꯒꯣꯝ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ 2000 ꯀꯦꯂꯣꯔꯤꯁ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯣꯕꯀꯣ ꯅꯪ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯦꯠ ꯂꯣꯁ ꯇꯧꯔꯛꯑꯅꯤꯕ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯋꯥꯔꯤꯕꯨ ꯂꯣꯏꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩꯒ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜꯂꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ 1-on-1 ꯀꯟꯁꯜ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯐꯣꯝꯒꯤ ꯂꯤꯡ ꯍꯥꯞꯆꯔꯝꯒꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯦꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯟꯒ ꯄꯤꯟ ꯀꯃꯦꯟꯒꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯣꯝꯗꯣ ꯃꯦꯟꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯑꯣꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯔꯤꯁ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯖꯔꯒꯦ ꯏꯕꯥꯅꯤ 1-on-1 wari sanarje aduga nangi any fitness related doubt level matamda aina clear tawbiramage aduga goal je loisalakpa matamda ju aina weight loss ki nangi meal plan ama sembiramage ko goal sanani ngedana weight loss ki foundation loi tapiramage kamai tawni habdo ko aduga loisalakpa matamda aina habdo meal plan ama semamaga nangi weight loss ki journey do changba holage form gi link do description da hapcharamage first come first serve ni ko limited spot choi bane aduna thuna do mejan biro phare asi gi guidance je matam video dong thenarse